ubushize tawababwiye ko indege yaje terura ikazitibura amasasu yabuze umutekano kwika hasi. Tibababwiye ngo watoye itinizi ya mbere ni umukobwa. Ni jewe. Aruko nyabaye bababwiye ko mu Minembwe ariho bazabapfa gusa. Hajya muri mukwanga gutabara ngo mudafa. Nano muri Kenya timuri mu guhamba. Birashoboka kuko twavutse dusanga aka karengane k'abanyamurenge gahaba. Uko abasore bari muri Kenya timufite isoni zo kuvuga ngo urugamba kurura abavyeyi banyu ko baragwanirwa n'umwana w'umukobwa nkanje n'abana b'abahungu b'imyaka 15. Mwamara mukicara ngango ko muracuruza ngo twa protect se no tu protect hajya. Ubuyobozi bwa MRDP bwaradutunye. Tuze tubabwire ngo tuhaye umunyamurenge wese pole utuye muri Kenya. Hari abapfushije, hari abakomerekesheje, n'abatarapfukishije. Umunyamurenge wese yarapfushije ahari. Suko iyo umunyamurenge apfushije we tuzi ubabara. Sitwaje kugwibutso gwa bene wacu tutazi n'igihe bapfuye. Kubera uko ari umunyamurenge twese ira jenoside bazize niyo twese twatuzira n'ubu. N'ubu biracadukurikiranye muzi ngo yarashize se. Abazi uko igihari ni bande? Sawa. Baradutuma baratubwira ngo tuzo tubabwire mpore kandi tubabwire ngo barabakunda. Kandi ciza mutahe muji wanyu. Muri tayari gutaha? Nimushaka mureke. Abantu ibihumbi bingana gutyo ko ndababaza muri tayari gutaha mukananiko kwikiriza. Ariko icyo hanyuma dukeneye abasore. Turege ibintu tuje serious dukeneye abasore. Mwabasore uko abasore bari muri Kenya timufite isoni zo kuvuga ngo urugamba kurura abavyeyi banyu ko baragwanirwa n'umwana w'umukobwa nkanje n'abana b'abahungu b'imyaka 15. Mwamara mukicara ngango ko muracuruza ngo twa protect se no tu protect hajya. Iwanyu hariho abana b'abasore bitanze bari mu gucuruza bagafasha abavyeyi. Iwacu hari amafaranga atameze nk'ano iwanyu. Iwacu haba amadolari. Nuruwe rufaranga ruruta amadolari. Mwoyakorera timwobaho. Dutahe tuje iwacu mwabasore. Muze tuje gufatikanya n'abandi. Abasore muraho. Muzamura amajwi. Mwihangana abasore no munsi ni message nyabazi abasore b'abahungu n'abasore b'abakobwa. Kandi muzi ko tuba ku rugambiriye. Tuba muri ambusha, tuzotugwana. None ako kazi naragasize natereranyije abandi kuza kubabwira muze dufatikanye namwe. Mureke uyu mwanya twaje hano situpfusha ubusa. Kuko arabonye nyasize mvunishije iriya. Kabarakora akazi kabaga gakora nakanje. Kumurumva? Abasore muri ko muratekereza iki hejuru y'aka karengane k'abanyamurenge? Ahanga baravuga ariko abanyamurenge barashize. Abantu ko baravuga amateka y'abanyamurenge y'abanyagatumba kuntu bapfuye n'abanyabigogogo hakabura n'umuntu n'umwe. Ese agahayo kagiye k'abanyamurenge n'imijinya. Umujinya ni kimenyetso kimwe gituma umuntu yikura mu burenganiro. Tago umujinya ari icaha. Umujinya si mubi. Uzuguri umujinya w'ikintu cyakubabaje ugatuma ushaka kugikuraho kugira undi munsi kitazasura kukubabaza. Ndabeshe. None mwega abasore mwabaye mute? Abasore bari muri Kenya bangana ariko mureba n'abanyamurenge bose bangana uke. Mu Minembwe tabanyamurenge bangana uke hose mu Minembwe yose. Ariko mwebwe muri aha ngaha ko turababwira ngo ni mutahe tuzatuba tumahe intumwa mwamara mu gaceceka. Hari umuntu umwe nyaganire nawe aravuga ngo tiyota agategeko atarataha. Ngo kuva intambara zibaye ngo gategeko ngo tarapfusha ngo tamuri umuna wiwubayo ngo takikibaye aho ukeneye namwe bagategeko nabo bapfe. Tukiziba hati tukagira ngo hari hakaba imiryango itarapfusha sitwona ibona. Kandi mbe bagategeko batarapfa kwa nyirasenge nako ba nyirarume barapfushije. Gategeko niwe nzira yawe cyangwa uzabugiye gutabara gategeko? Hako mugira ibihe bitekereza abanyakenya. No gategeko imbari we mukeneye
tazatabara muzoreke. Ntabwo afite kuja mu Minembwe kuko ibikorwa afite hano nivyo bidukamiye mu Minembwe. Mukomeze mupfe, mukomeze mushire, mukomeze mubabare, nico mukeneye. Abana b'abasore bafite imbaraga nkamwe mwonanirwa gutaha muje kurenganura akarengane k'abavyeyi. Umunyamakuru umwe yaravuze ngo biragatsindwa, ngo birashoboka, si ikosa ry'umuntu kuvukira mu muryango w'ubukene, ariko biragatsindwa gupfa wewe wavukiye muri wa muryango w'ubukene, biragatsindwa gupfa uri umukene. Ko murumva ico kintu? Si ikosa ryanje kuvuka ngasanga papa ari umukene, ariko ni ikosa ryanje, ni marufuku kuvuga nje nzopfe ndi umukene. Birashoboka kuko twavutse dusanga aka karengane k'abanyamurenge gahaba. Si ikosa ryacu, si ikosa ry'abavyeyi bacu, ariko biragatsindwa kuzogahoramwo, tukagakuriramwo, tukagasaziramwo, tukakabyariramwo, kuzogeza igihe ntazi. Dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi. Murababaje kabisa. Mwabasore mureke mayindi y'ubugara. Umwana w'umusore akamagagara ngo nje ngo sinyova mu mujyi. Mu Minembwe hari umujyi, kandi Minembwe nimukenera uko ibanka Nairobi izabanka Nairobi bivuye mu maboko yanyu. Timutekereze ngo abubatse Nairobi ngo nabavuye mu bindi bihugu byo hanze. Ese muzamugira hanze we nibande babubakiye? Si abana babo bubatsi bwabo? Kubera iki mutotaha muje kubaka iwanyu namwe hamere nkaha ngaha? Namwe ibindi bihugu biza mu byakire, biza gupagasiriza iwanyu. Nubwo muzopagasa mukaja hanze mukagira gute, n'abari hanze bose mwese muri impunzi, kandi mwese mwaciwe amaboko. Suko ko muri bakajorite ko turagira dutahane bakajorite tuje kubavuza. Abakobwa murahari? Muri tayari gukora ico basaza banyu bananiwe? Mufati ya mbere basha. Jewe uraha imbere simbi yahiye. Ndabizi uko ariho aba bafotora, nimushake mu bifotore. Aho nkavye aduhitaza haje. Sinyihaye, arababizi ndi kumwe n'abakuru banje. Ndi umukobwa, kora inshingano z'ubukobwa, ariko ndi umusirikare. Aho nkavye aduyi taza haje. Igerembo taza ari ubushize tawababwiye ko indege yaje terura ikazitibura amasasu yabuze umutekano kwika hasi. Tibababwiye ngo watoye itinizi ya mbere n'umukobwa ni njewe. Aruko nyabaye bababwiye ko mu Minembwe ariho bazabapfa gusa. Haje muri mukwanga gutabara ngo mudapfa. Nano muri Kenya muri mu guhamba. Iwacu impfu zirahari, aho muri hose zirahari, kandi kugira tumare kari akarengane pura kwicwa kuda. Ariko umwana eka nyegarure. Hako ni gutuma umwana w'umujirani wawe tavuze mwokurana ukabona mufata ukamukoresha imirimo yawe, akaba yona gukorera imirimo ukamwishura, mwaca akaguhinduka akagusenyera, wamara ugaciceka nawe ukamumutinya kandi ari we wari bose wiwe. Mwatura muri aba bose mukabakoresha, bamara bakabahinduka kubera akarengane, kubera uko nyene batubonye mu mutwe. Ariko kubera ko twigeze abanyabwoba bacenyeje, gute umuntu umukozi wawe mugirira ubwoba akakwica, kandi wamara ukamuheza imbaraga ukamuhunga. Umuntu azahunga umwanzi wiwe cyangwa azamugwanya. Abasore dutahe tuje gukora ico ba papa batakoze, cyangwa tuje kusa ikivi ba papa bananiwe kugeraho. Tucuye umuzi mubi, izi genocide baba tubwira twaje kwibuka hano, sidukeneye ko zizosubira gukorerwa abandi banyamurenge. Mufata amahame, umugabo azarangwa n'ihame, umugabo utazarangwa n'ibikorwa gusa, azarangwa n'amahame ye. Muhaguruke mwabasore mwe dukora ico abavyeyi bacu baharaniye. Dufite abavyeyi babiguyemo. Amaraso y'amakanika muzoyabazwa. Yasize amapeta ye, yasize icubahiro cye, yasize abana be, yasize umugore, yasize akazi kari kamuhesheje ishema.
aragenda kubaharanira, arangiza amaraso yo kumurayakinisha, azabasema. Abakobwa mutahe iwacu naho bakora aya makwe. Suko bamwe ngo bari mu kuvuga ngo twege ngo sitwosha mu mirembwe ngo tabahungu bareba kudushaka. Hari abahungu niposho harahaba, niposho harahaba tuzadukora aya makwe, kandi natwe haba gatimba, nagatimba natwe karahaba. Dutahe tuje gukora aya makwe, kandi tugende dufatikanye n'abasaza bacu gukora akazi, kuko iyo nkoze muri twigwa, muzi twigwa, iyo nkoze mu mbundu rusasu rugasohoka, iyo rugeze kuri haduyi turuza uzugira ngo ruza rumubabaza bukeye ngo nuko ndi umukobwa, kwanza ugwanje rumugeze aje ashanyagurika. Kandi abakobwa mbabwire, dufite abakobwa b'intwari, dufite abakobwa babiri hariye bari kumwe na base n'abasaza babo, simbibesha imbere y'Imana hano ndi kuri ritari. Dufite abakobwa babiri, ari kumwe na se, ari kumwe na musaza, ari kumwe na muramu we washatse mukuru. Ngo titwotabara ngo je mukuru wanje ngo bayo aho. Je wababwira ngira abasaza banje babiri. Je musaza wanje nkurikira rya kabiri turabana no umusirikare, ngira uwundi waguyeyo. Uko nuko uvuga ngo turi ibipfu umuryango wa papa twarahorohanye. Tutaye. Suko murarakaye, murishimye, abari tayari ni bande gutaha? Mu basore nibo ndacari kumwe n'abasore, tubandike. Mureke urusaku, kandi ukaba basakuza n'abadafite gutaha. Muceceke abafite gutaha turabageraho. Dufite systeme tuza tubakoresha kugira batahe, kandi mwibanga situba dushaka yuko nutugara tubimenye uko mutashe. Ikindi tarambiranye saba basore gusa, mwabavyeyi turabakeneye mu mirembwe mwo kabyara, ariko umuntu bazamwinginga ngo naje wabo, uko mwega ko murabona muberewe wabandi muraberewe. Abavyeyi mwese mwohereza abasore banyu, abasore b'abahungu n'abakobwa batahe baje kugwanira igihugu. Asigaye namwe mufati ya kabiri mutahe muje kubaka Kongo, twarakigwaniriye, asigaye situzobora bagituramo. Ira iwacu hari amahoro, hari amazu menshi, hari imisozi izira abantu. Mureke kwipfunda muri ututuzu baba basohoranwa buri kwezi. Dutahe iwacu tawe uzakurihisha. Suko ngarutse kuba pasiteri. Amakanisa yo mu Minembwe, kandi iyo mvuze mu Minembwe mbavuze guhera mu Rugezi kugeza mu Rurambo. Suko aya makanisa yose mwasize Murenga arafunze, kandi abafite urufunguzo rwa nyuma ni mwebwe. Mugomba gutaha ari amakanisa mukayafungura. Natwe tuzi kubyina, tuzi gutanga isadaka no gutanga igice cya 10, ndetse no gutanga amashimwe y'Imana yadukoreye kandi tubibona. Mwega muza munashima n'ivyo itabakore gusa muza mwumva, mwega muza mushima Imana yagiriye neza abanyesirayeli. Twega tuba tuvuga Imana yatugiriye neza abanyaminembwe n'abanyagakangara n'abanyabijabo. Suko mwaba pasiteri murakenewe ruguru hari abakristo beza bagifite n'umwuka aba pasiteri. Kwanza nyakazangira ngo muri Bibiliya nzanye soma buke, ariko nyine uko nzanye soma kose nyumvishije bavuga ngo abatanzi nibo batangira kugira ute none murinzike. Hari indi Yorodani iruta mu Minembwe, mutanguriye yo mugende mushike mukoreshe ibiterane musura abantu, ahasigaye urubyiruko abantu bose babasange y'abapasiteri mwarabanjije. Mugende mufungura na amakanisa muyatemurire amwe yarasibanye. Suko muri tayari umukozi w'Imana atazabesha uwemeye. Tuje ku bayobozi bacu guhera kuri umukuru wacu honorable,
na bacamani dufite imbogamizi imwe. Abasore bacu bari mu kutubwira ngo nukubera tuzotaha ari uko abayobozi bacu batashe. Ico kintu mukidufashemwo imbabo bafata umwanya wa mbere bagataha kugira turebe tuhetsa amawazo y'abantu. Ikindi abana b'abasore butugara muze mureka basoba butugara ariko mwebwe abasore mureka kutubutugara. Ese umwana w'umusore w'imyaka 18 kuzamura kugeza kuri 30 uri mu kuba kagara numara uri mu kuba kagara k'ubwoko ubwoko buzogusema mureke ubugara mwabagabo ngo muri utugara muzotahirahe kumiraga muzohera muri Kenya. Umugabo w'akagara turamuzi, umwana w'umusore w'akagara turamuzi, umugore w'akagara turamuzi. Babene nakandi n'abataza batanga umusanzu turabazi. Kandi buri kwezi iyo tubonye listiri y'abantu banditseho ruje tuba twamubaze yuko yapfuye. None ikimenyetso ca ruje cari sugufa. Muwa mwapfuye nuzabona utatanze ukwezi uzumenye ko wapfuye. Suko abatanga imisanzu muyikomeze akosa akazi kacu nakabacamane ariko mumenye yuko tubazi. Ese wowe mu minembwe uzohitirahe unanirwa gutabara unanirwa gutanga umusanzu numara ube kagara numara ufite ikibazo kabisa. Hanyuma mwihangane mwihangane muze dutahe turabakunda n'ukuri abe n'utugara turabakunda tabwo tubanga muri abana bacu mumeze nk'abana wabaye kirara aragenda ariko yaragarutse isara mwakira namwe nimugaruka tuzobakira kandi tuzobakubitira amashi tuzona bazimana. Suko mureke kumva yuko mwakoze igikome simwe mwakoze igikome kurusha abakoze genocide yo mu Gatumba ariko ikikome nuko muzokomezanya nabo. Suko mugende muviyo mwagiye ni gute abanyamurenge twogira zino mfu mwamana namwe mukazana izindi mfu zo mu mitima murekana naye magambo. Umuntu w'umugabo utazaje mu gutugambo twunku tw'abagore hamwe n'abagore abagore bunyine nibo bagize ijambo kurusha abagabo. Suko mwabagore mwe turabashigikira 100% kandi twigwaneho turabakunda kandi tuzotahe muje kubaka abagabo banyu nibanga mwege muzitahire tuzoshika tubabesheho. Abakobwa dutahe abahungu dutahe tuje gukora ibyo ba papa bananiwe. Suko abashigikiye muze dutahe mufate inamba za cabani tubandike inzirira hari ubusafiri burahari tikira hari tuzobajana kuzogeza mu minembwe. Murakoze.